Pulit ka Anti-Narcotics Task Force ka East Khasi Hills, menta ka janmiet ka singi ublay, kilayo ban kem ya saungut kinong kahi drugs na kathain laim kra, balayo kurup hadu si spa 1.0 gram heroin. Katkum kakarwa na Superintendent of Police City uba Vivek's aim ka ANTF klayo kem yakinikibriyo na kaway ka Marti Alto Kitten badon yung number ML05Q iway san khanday kat bakidang ya hasurok Marjan ka Nazareth Hospital. Ya kini kibriyo layo kem hakapolay bajijan mit bat haka jing talasi ka kali ka ANTF klayo ban kurup haduk hatway tali kisinduk sabon kibalathep yo heroin ubakya shispa 1.0 gram. Ka ANTF klayo ruban kurup ya sautli ki mobile phone bat kapisa ka bahandrup hulay hajar sauspa ya kini kibriyo la register case hapo kalaim kra police station hapo ki kendon jong ke NDPS Act.